Pozdrav svima, dobrodošli u Kartaške trikove. Danas ću vam objasniti trik, matematički trik posljednje genije, pa hajde počnemo. Evo stvarno neka pomagač kaže neki broj od 10 do 25, ali da bude neparan. 23. 1, 2, 3, i onda izbrojite naravno 23 karte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Uzmete te karte, znači ne prevrćite ih još. Sada ih obrnite i uzmete sa špilom. Uzmete špil i naravno pomiješate ih kako ko voli. Dobro. Uzmete 2-3 puta. Znači. I sada uzmete ispod stola, izvinjam se, radite. Znači stavite ispod stola ruke i brojite 23 karte koliko je vaš pomagač rekao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Znači tu ima 25 karata. Znači ne smijete ništa da obraćate kada ih ovako pakujete. I tek onda ih okrenete. I sada kažete koliko bude okrenuti ovdje karata, bit će i ovdje. Gledajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 karata, dobro. Sad ćemo da spojimo ovo, ovo ne smijete. Sad ćemo ponovno. 1, samo to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i još jedna karta, 12 karata. Evo da vidite da ima sve 12 karata, mislim da će sad sve izvaditi okrenute. Samo da vidim, ovdje je neka okrenuta. Nije. Evo da vidimo u ovoj drugoj koloni koliko ima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da vidimo ovdje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hvala gledajte ovo klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share i subscribe i vidimo se sljedećeg puta. Pozdrav!